bengkel saya jual sapi. Menjual sapi hiji mah dedeh yang motor Atut motor truk atuh kahayang teh nu alus cocok kapan lah bandarnya nya. Loh, gimana? Dia sapi gerateang loh. Nu daek dijual. Oh, sok didaguan di kandangnya. Oh. Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Lain mana sapi nu dijual teh Kang? Cenah ngajual sapi? Tuh, Kang itu tuh indungna tuh banjir euy. Obat tinggal makena. Kang, aya udah weuh. Asem nih. Aya ge jarum coklat teh. Jarum coklat. Nyoba kana cengurna oge. Coba bura rapen. Suni lah. Tegen tuh udah aing mah. Modeleh. Kesopanan pisan bukan tuh di sekolah kan perut mah. Udah tuh harimakeun. Ambil. Kang. Waduh, di wae tuh. Tuh kumaha masalah sapi? Sapi waduk sia lah. Macam dewek.